Ki ya Allah ya Rabb kalau pai ngereng Fatihah pakun bian pernah guru magening YouTube ke Haji Abdullah Sattar lo macang seta ki buru ke Sattar lo macang seta oning ke Sattar seta ki buru pokol beluk tolo polo kau jangan mulut kata tangkena langsung seta nikah tanda bahwa innal abda saya mutu ala ma asyailai kabulan Allah bakal setet dari napa saya kalah kubur lebur nagi odi karena beliau sekut ngisi pengajian setet ning pengajian ya makin kau tak apa aja Ahmad Teh sedih tak apa kau terakhir melang bantan gue lebih lahir itu gue lebih mau berpan morok ngani ke Ahmad Teh mayu makin nyabur terakhir kau apa iya kau mau menteh bendem bau dari sabora dusan ke Sattar dari petengkia bangkat ke Sattar dari paringna swarga ke Sattar kapotona dari paringna mulja bihormatil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzibhu al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين